Бу курдук үйөрө долгуя сатагай мичээрдере онна кыымчааннара үлелерин түмүгүн түмен көрдөрөр ситихилерин белетир улахан консерге билемненеллер. Үс сыл анырайт түгөр эстрадыбыт бир чагылхай солуха ырыахыт Милена Борисова төрөбүт сатагайыгар кыымчаан диэн бастыгы квартетин тарибитэ. Кыымчаан квартет арас тахымнаах конкурстарга кыттан ситихите өксәбитин кенне Милена Васильевна аны мичээр диэн ансамблын терьерге санаммыта. Бастан келаттан тарибитим будан өр бар булага дебатта квартет кымчан ден киндер репертуарда делбех онтан мичар буланы бийсыланара төтерибиппит барта кыргыттар мичарге уан сеттелер эте онтан үскыгым 11 болоннар токтатлар. Оголор ансамблга үйөрө көтө жарыктанан аяр үлага кыттыхан барбыттара. Ол түмөр улустаа амма кырдалын талаанна хачата диэн бриллиантовые нотки республиканская фестиваль чырчытинен ытыллыбыт ыры күрагар кыттан бастыкы үрдүк ситихилеммиттера. Онна Турция барар путевканан наградыламыттара. Турцияға барамыт, әме лауреат первой степени болбуппут. Наха шүрді сыннанан кәлбіппе Турцияға олақ. Еген арас оғылары кітті бір себеппе деген. Өссө бир быйыл үрдүк ситихилеринен Милена Васильевна Салаячылах кыымчаан квартетін солистара Нарьяна Судинова онна Долун Борисов ән солускун диэн интерактивный конкурска финалга килбиттера болар. Ханды болбата концертге хыджан наха астына доғыя олық ис сүрәк біттен мақтабын тердібін. Эти курдук сатагай оголора ырыны мыың остон улус культурата сайдарыгар күүс көмө ытчакка үтүө холобур болаллар. Тамара Бочугурова, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.